Assalamu alaikum, dragi slušalci. Ovo su trenuci kada ćemo saznati nešto više o prilikama u radu i djelovanju naše islamske zajednice Bošnjaka u Holandiji. Bošnjaci u Holandiju počinju prisizati sredinom 20. stoljeća, a razlozi dolaska slični su i razlozima dolaska u druge evropske države, prije svega ekonomski i politički faktor, a naravno i poslije toga okolnosti koje su bile vezane za agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Sada ćemo poselamiti i poželjeti našem sagovorniku, a to je Enes Lidze, dobrodošlicu u program Radija Bir. Nadamo se da nas dobro čujete, dobro nam došli i evo, možete li nam za početak kazati nešto više o okolnostima u kojima djelujete i radite za vrijeme pandemije? Esselamu alaikum. Wa alaikum salam. Hvala vam na poziv. Da vam kažem nešto o pandemiji. Pa mi smo, kako ja vidim ovdje u Holandiji, malo opušteniji nego i u Italiji, u Francuskoj, kako sam čuo neki dan preko Skype-a sa drugom omladinom. Neki nisu ni više od mjesec dana izlazili iz kuće, a mi smo malo slobodniji ovdje. Ja znam, možemo izaći, možemo u market otići, možemo šetat. Jedino se ne smijemo okupljati u većem broju na ulici, ni u džami, ni u drugim prostorijama. Upravo to nešto bolje mjere koje nisu tako oštre kao u drugim dijelovima Europe, kako spominjete, vjerujemo da su ipak olakšale našim ljudima. Dakle, nema okupljanja, većih okupljanja, ali kretanje kako bi se podmirile neke potrebe je dozvoljeno. Šta je sa školama i drugim obrazovnim ustanovama? Pa škole su zatvorene. Moja sestra je ona učiteljica, preko laptopa, preko kompjutera oni nastave radove i osnovne škole su zatvorene. To znači tu smo ograničeni skroz. Obzirom da, evo, naravno mi, ako Bog da dočekujemo Ramazan narednog petka, evo još malo dana je ostalo do početka, kako se pripremate u našoj zajednici Bošnjaka u Holandiji? Evo, imate li planove kako bez obzira na to što smo spriječeni dolaziti u džamije, ipak možemo imati organizovan život tokom Ramazana? Pa džamija je u našem džematu su zatvorili vrata džamije. Nema okupljanja i tako i drugi Marokanci, Turci ovdje su zatvorili džamije. A kako sam ja čuo, država dozvoljava da se okuplja narod, ali da nas ne bude više od 30 u džamiji. A sad sutra čekamo dok se javi predsjednik Holandije. On će javiti narodu kako dalje sa ovom pandemijom. To znači, kako sam ja razumio, svi čekamo sutra i odluku od predsjednika i kako dalje. Da. Svakako će se i aktivnosti prema tome usmjeriti, a evo vidimo i od jedne do druge evropske države, uglavnom u ovom dijelu koji je bliže Bosni i Hercegovini su nešto oštrije mjere vezane za pandemiju, a evo kako smo od vas čuli u Holandiji, pa naravno u Švedskoj koja od početka nije imala neke posebne mjere, je nešto drugačije. Mi se nadamo da ćete kao i svi što se nadamo da ćemo bar neki dio Ramazana biti u prilici da budemo u džamijama, a ako to i ne bude, imamo naše kuće, naše porodice i vjerujemo da je tako i u Holandiji, da su ljudi bliže u svojim porodicama i da se upravo u tim krugovima sada najviše mogu i da oslone i da snagu prikupe. Jest, ovo je pravo vrijeme da dođeš sebi, da se vratiš
nekim osnovnim stvarima, tako ja vidim ovo vrijeme. Može se iskoristiti, može ja doći tebi, ja znam, možeš ugasiti internet, možeš se baviti nekim drugim stvarima, nema više te gužve neke i posla i oni koji ne rade. Mogu se stvarno opustiti, mogu prioritete neke postaviti u životu, mogu se, šta ja znam, doći sebi, doći vjeri, porodicu, malo više se okrenuti porodici. Ja vidim ovo kao da se mozak malo odmori. Upravo ste u svemu što ste kazali, zaista povratak sebi, povratak vrijednostima koje smo ipak možda bili nekako ustrano ostavili. To je ovo vrijeme kada, baš što ste rekli, prioriteti moraju biti sada baš lijepo stavljeni gdje im i jeste mjesto. Jest, ja slažem se s tim. U svačemu ima nekog hajra, šta ja znam, možeš gledat sa oba dvije strane. Možeš misliti da si ograničena, možeš opet misliti da imaš više vremena za malo bitnije stvari. Tako je. Hvala vam mnogo. Evo, pošto nam, ako Bog da nastupa uskoro Ramazan, vama i vašoj familiji, vašim kolegama, svim našim džematlijama u Holandiji, prenesite selame i čestitke uz nastupajući Ramazan. Hvala vam lijepo za razgovor. Nema čemu, hvala vama. Želim vam svako dobro i možda se čujemo drugi put. Svakako sa zadovoljstvom. Hvala vam za informacije koje ste podijelili s nama. Dragi slušalci, u programu Radija Bir čuli smo našeg sagovornika u ime Islamske zajednice Bošnjaka Holandija, Enes Liste.